Asui Bible gaba hili rango mida clay na tum psychorally very we so coming sarano as a baki gaji Bible text na Matthew chapter 12 verses 15 in hapok laga 21 in tangda pang rumsa. Kangaran gasa chi tailaga jishuna abam jiwi aina tuihawa. Gala mi gachung kana ati shurda. Gala atumwi gazat psychor raimi. Gala awe bangli. Gala awi bongli mi gadei bingli mahang lag aluda atumli ningmi. Hi Isaiah marana hanghai gasa ji ungshung kavaina. Yang lu ina gabang kui gahaya rao iwi kaluma gala ina ningyang kaunga. Ina alim iwi mangla sangmira. Gala ana janda bingli mashun bijar vau malan mira. Ana mangayat zat mara la mavau zat mara. Gala janray li awi akwan kibana ka masha mara. Dek nanay gahay didila ana masa dek mara. Mit nanay gahay maywan la masa shimit mara. Mashun jina mayuirang laka aina tangda. Gala janda bingna awi mingli. Miyur psychorun na jihanra. Ngana kui khai na tum psychoruli. Vare we so kaming sarano. Gala vare gazanga zimik shojalang sarano. Amen.